ndashimana ko icyo nako senga Imana umunsi ngana hano narababwiye nabashije Imana ndabwira ngo se Mana ko nasize ko navuye hano uwatubwiye ngo bano nabo baradukurikiye baraje none ko bahagaze. Siku nilipofika hapa nilimwambia Mungu, mbona tulitoka hapa watu wakienda, kwa sasa mbona wamesimama Mungu? Kumbiza kuibaza ino minsi yose. Nikaendelea kumuuliza hizi siku zote. Ndio msi acho yambi. Kwa hiyo siku ya leo tunasikia Harichimana yavuze. Kuna kile Mungu amenena. Ndasaba abantu bashobora kuba bafite alien card basimpereze hano. Naomba watu ambao wanaweza kuwa na alien cards sio wote mumeka sana sio wote wanaleta kama tano peke yake. Tano zinatosha shida ni kuzitofautisha. Imani zingura ibintu zabihari. Mungu badilisha mambo yalikuwepo. Igatanga undi murongo mushasha. Anatoa mwelekeo mpya. Bekazaba bashitsi wacha niombe wageni wapite mbele. Bado nafashe sabazia mbele kaza changu. Waje wanisaidie waziwekelee mikono. Tulisha kubirima. Tuweze kumwambia Mungu chochote. Kubirima ni wala mfuze na kubikora wala. Tumwambie Mungu ulianena atakufanya utafanya Mungu. Tuibire mkati kuna bila wosho wala kwa. Tumwambie hakuna kile kinakushinda Mungu. Corta na posta.
asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha n'ikimenyetso. Hezekiya ararwaye. Hezekiya aliugua, asaba Imana kwimukiza, akamwomba Mungu amponye. Abwira Imana ngo wongirira neza, wompindurira ubuzima Mana. Akamwambia Mungu, ukinitendea vema unaweza kunibadilishia maisha Mungu. Ariko mbere yuko Imana imukiza imwoherereza ijambo. Lakini kabla Mungu amponye akamupa neno. Ijambo niryo ryamukijije. Neno ndilo limemponya. Akenshi twumva ijambo tukagira ngo ni ibisanzwe, bahaye umuvuga ubutumwa kuvuga ijambo. Mara tunasikia neno tunadhani ni mambo kawaida kumupa mnenaji neno. Ariko nitumenye yuko amasengesho yacu yosubirizwa mu ijambo. Lakini tusigundue kwamba maombi yetu yanaweza kujibiwa katika neno. Nuni munsi nababwira ngo Imana ishaka guhindura ubuzima bw'umuntu. Niliwaambia Mungu akitaka kubadilisha maisha ya mtu, iziguhereza ibitekerezo byiza, hukupa fikira nzuri, ikaguhereza ijambo mu mutima wawe, anakupa neno katika moyo wako. Iyo rya jambo urivyaje umusaruro rikugeza kuco wasabye. Neno hilo ukiweza kutenda vizuri na kufikisha kwa kile umekiomba. Ariko iyo utarihaye agaciro ukarifata nk'irisanzwe, rikubera nk'irisanzwe. Lakini ikiwa hujalichukulia ni la dhamana, litakuwa kawaida. Ari bateguye kino giterane ugira ngo none ni gisanzwe, bagategura amagambo ukumva ari amagambo asanzwe. Labda wameandaa mkutano unajihisi kwamba ni mkutano wa kawaida, wana neno kawaida. Ukicara wishuza Imana gusubiza muri cya kintu, unashinda kumulipisha Mungu akujibe kwa kitu hicho. Kandi yarakoherereje ijambo, na amekutumia neno. Rya jambo ngo ariko rihindura ubuzima bwawe. Neno lile ili libadilishe maisha yako. Kuko iyo utaragira ijambo risha mu buzima, ikiwa haujakuwa na neno mpya katika maisha yako, usuguma mu buzima bwa kera, unabaki kwa maisha ya kale. Ubuzima busha tubwinjiramo iyo igitekerezo gisha twagihaye agaciro. Maisha mapya tunaingia tukiwa tumefikiria fikira mpya na kuchukua kwa dhamana. Nimba bafite babonye amafaranga, ikiwa mtume wameweza kupata pesa, nuko igitekerezo cyaje ngo abokora igiterane cyo gukora fundraising, baracumvira baragikurikira. Uno munsi barabona amafaranga atewe n'igitekerezo. Ni kwa sababu wazo nzuri lilikuja ili waweze kufanya mkutano wapate pesa ya kulipa uwanja na watapata. Abantu bose basaba ko Imana bahindura amateka n'ubuzima, wale wote wanahitaji Mungu abadilishe maisha yao. Isiboherereza ikibahindura ubuzima nuko gusa batazabasobanukirwa. Anawatumia kile kitabadilisha maisha ila tu hawaelewi. Kandi utamenye Imana iguhaye, na usipojua kile Mungu amekupa, umugisha wawe ubugutambutse bikomeye. Baraka yako imekupita kabisa. Turagira ikintu kikakubuza amahoro. Haujakuwa na kitu alafu unakosa amani. Bwaca hakaba ikindi kintu kibaza se, uziko nari navyumvise mu minsi ishize ariko sinabitekereza. Kunatokea kitu kingine, unasikia kwamba ulikuwa umeelewa, ulikuwa umesikia kitu. Kumvira rya jambo wa munsi, ungetii neno lile siku ile, byari rifite intego ku buzima bwawe, lilikuwa na lengo katika maisha yako. Hari umuvuga butumwa aza yumva ijambo rikaza ku mutima icyumweru cyose. Kuna wakati mnenaji anasikia neno na inakuja moyoni mwake wiki mzima, hanyuma akazareba uko amaso y'abantu ameze, akanga kuvuga rya jambo, akareba ijanye n'uryo nuko areba n'amaso, anakataa kunena lile neno, anatazama vile watu walivyo, anaangalia jambo ariryo ryatumwe ku bantu uwo munsi, na neno lile limetumwa kwa watu siku hiyo. Imana yohereje ijambo iba yohereje ubuzima mu bantu. Mungu akituma neno ametuma maisha kwa wanadamu. Iba yazanye itumwe guhindurira amateka n'ubuzima. Ameleta kile kitabadilisha maisha yako. Nuko gusa utazumenya igihe wagenderewe, ila tu haujui wakati uliotembelewa. Yaba wamenyaga igihe Imana iganira umutima wawe, hari amasengesho amwe wogiye ushima kubera yuko ubuzima bwawe. Ungejua wakati Mungu amekutembelea kuna maombi moja ungekuwa ukishukuru. Ibitekerezo byiza, fikra nzuri, Imana yarambwiye, Mungu ameniambia, ngo nimbuto nziza mu biganza byawe, ni mbegu nzuri wala tunda nzuri katika maisha yako. Ushobora kubiba ikazabyara izindi zikomeye cyane. Unaweza kupanda na inazaa zingine kuu sana. Irambwira ngo igitekerezo cyiza iyo kikujemo, akaniambia fikira nzuri ikija ndani mwako, ngo niziritemuye ikugeza ku buzima bwiza, ni njia iliyo wazi ambayo itakufikisha katika maisha mema. Kibazo nuko abantu batazayihereza agaciro, lakini shida ni watu hawachukulii dhamana. Bakicara babwira Imana ngo uzangirire gutya wa Mana we, wanashinda kumwambia Mungu nitendee hivi Mungu, kandi Imana
yaragambiriye kuguhereza igitekerezo, icyo gitekerezo kuzakibyaza umusaruro. Amekusudia kukupa fikra ili uje kupata jibu lako. Kuri igitekerezo kirahenze kuruta amafaranga. Fikra ni zaidi kuliko igitekerezo cyobyara amafaranga cyane. Pesa, fikra inaweza kuzaa pesa nyingi. Naganiriye n'umugabo umwe w'umunyakanada. Nizungumza na mume mmoja wa Canada. Ndamubaza, nikamuuliza, ukora iki? Unafanya kazi gani? Arambwira. Akanijibu. Arambwira ngo yakoze muri kampani ngo agejeje imyaka 30. Alifanya kwa kampuni akifikisha miaka 30. Ngo baramwirukana. Wakamfukuza. Ati kampani yari imaze gukomera cyane. Na kampuni hiyo imekuwa na nguvu. Arambwira ati wari wagize amakosa. Ndamubaza ati wari wagize amakosa. Nikamuuliza, je, ulikuwa na makosa? Arambwira ngo nuko ngo basanze ngo ndiko ngendera mu byo nakoze umwaka ushize. Ni kwamba walikuta nikitembea kwa yale nilikuwa nafanya mwaka uliopita. Ngo reka baza n'undi muntu musha. Wakasema walete mtu mwingine mpya. Ngo nubwo hari ibyo yica, ngo ariko azaba ariko ahimba ibindi bintu bisha. Hata kama kuna yale yataharibu, ila atakuwa anatengeneza mengine mapya. Arambwira ngo ibitekerezo bisha muri kampani. Akasema fikra mpya katika kampuni. Ngo niko kumuvinga ku buzima bwa kampani. Hiyo ndio kusonga mbele kwa maisha ya kampuni. Ibitekerezo bisha mu itorero. Fikra mpya katika kanisa. Niko kwaguka ku itorero. Hiyo ndio kupanuka kwa kanisa. Ababizi rero babivyaza umusaruro. Wale ambao wanajua unayachukulia ya dhamana. Abungeri beza bashaka ku itorero ryabo ryaguka. Wachungaji wema wanataka kanisa lipanuke. Basenga Imana. Wanaomba Mungu. Bakayibwira ngo turashaka utwagurira ibikorwa w'Imana we. Na kumwambia tunataka upanue matendo Mungu. Ariko bamara bakabaza n'abayoboke batese ko muratekereza iki. Lakini wanauliza hata washirika eti mnafikiria. Imana irashobora kutavugira muri ruga. Mungu anaweza asinene katika ruga. Ariko umukristo umwe akazana igitekerezo cyo hindura ubuzima bw'itorero. Lakini mkristo mmoja analeta fikra inaweza kubadilisha kanisa. Abazi ubuzima bw'ibitekerezo. Wale wanajua maisha ya fikra. Bazi umusaruro w'ibitekerezo. Wanajua mazao wala matokeo ya fikra. Abatabizi babikubita hasi. Na wale hawajui wanaangusha chini, wanapuuzia. Kandi bakaba barahombye mu buryo butangaje. Lakini wameenda hasara kwa aina ya juu. Igihe uzumva ijambo mu mutima wawe. Wakati utakaposikia neno katika moyo wako. Uzamenye ko wagenderewe n'Imana. Jua kwamba umetembelewa na Mungu. Igihe wumva ijambo mu gitondo wazuko kumva karirimbo karaje cyangwa ijambo ryo muri Bibiliya ukumva igitekerezo gisha. Wakati utaambuka usikie neno limekuja ndani ya moyo wako wala nyimbo. Uzamenye ko Imana ishaka guhindura amateka yawe. Jua kwamba Mungu anataka kubadilisha historia yako. Ikibazo nuko abantu bazabikubita hasi. Shida ni watu hawachukulii kuwa ni ya dhamana. Imana yigeze kumbwira ndyamye. Mungu aliwahi kuniambia nikilala. Irambwira ngo hari ikintu kizakintangaza. Kuna kitu kinanishangaza. Ngo ni inzozi za Farao. Eti ni ndoto za Farao. Ngo yarose inka zibyibushe n'izinanutse. Aliota ng'ombe nono na zingine zimekonda. Ngo arota amatunda abyibushe nandi matoya. Akaota matunda ambayo ni makubwa na mengine madogo. Ngo ibinanutse bimiri bibyibushe. Yale ni makonde yanameza yale manono. Ngo ariko ubuzima bugumiza kuba bwa bundi. Lakini maisha yakaendelea kuwa yale yale. Irambwira ngo niza ntangazwa n'abantu mpereza ijambo ryo hindura amateka y'ubuzima bwabo. Nashangazwa na watu naweza kupa fikira ambayo inaweza kubadilisha maisha yao. Ngo bakarimira ntirigira ico rihindura mu buzima bwabo. Na wasiweze kubadilisha chochote katika maisha yao. Kandi ngo bagahora bansenga ngo wamana wo kuwanze kumpindurira amateka. Na wanashinda wakiniomba, Mungu umekataa kunibadilishia historia. Ariko ni wari byaje umusaruro. Uliyapata lakini ariko Imana igwaye kiba gifite ubuzima. Imana igwaye kiba gifite ubuzima. Kile Mungu amekupa kina maisha. Nuko utazi kugikurikirana. Ila tu hujui kukifuatilia vizuri. Wowe kibyaje umusaruro ukomeye cyane. Ungepata matokeo makubwa sana. Hezekia ngo yarasenze. Hezekia aliomba. Imana ngo ntiyamusubiza imukiza. Mungu hakumjibu kwa kumponya. Ngo imuhereze ijambo. Akampa neno. Iyo yohereje ijambo biraremwa. Mungu akituma neno nugira igitekerezo gisha wumva no munsi wa none. Ukiwa na fikira mpya siku ya leo, uzavuge ngo Imana iransubije. Jua ya kwamba Mungu amekujibu. Dore ikibazo kihaba. Ona shida iliyopo. Nuko Imana izi guhereza igitekerezo. Ni kwamba Mungu anakupa fikira. Warangiza ukagihereza icerekezo. Alafu wewe unalipatia mwelekeo. Iyaba wabazaga waguhaye icerekezo, waguhaye igitekerezo mpereza n'icerekezo. Ingekuwa unauliza yule amekupa fikira wala wazo ili eti akupatie mwelekeo. Yo guhereza naho uroza cha gitekerezo kikazaza. Angekuelekeza mahali utaelekeza fikira zako alafu upate majibu. Ikindi kandi kingine pia nuko uzutekereza ukabibwira abantu utarabibwira nyiri gitekerezo wakiguhaye. Ni kwamba unaanza na wazo, unaanza na kuambia watu kama hujaambia mwenye fikira. Nehemia watekereje kuvuga ngo wotaha. Nehemia alipofikiria kurudi kwao.
umwami amubwiye ngo ntiyabibwira umwami ngo abanza kubibwira Imana. Na hakuambia mfalme, kwanza akamwambia Mungu. Imana igusize favor abantu barakumva. Mungu akikupa favor watu wanakusikiliza. Hari igihe umuntu azagira igitekerezo ngo natekereza ngo wogira kino kintu. Kuna wakati mtu anakuwa na wazo la kufanya kitu fulani. Bishira Imana ubibwire ngo ko natekereje gutya wa Mana wibihereza icerekezo. Pelekea Mungu, mwambie mbona nimefikiria hivi, Mungu nipe mwelekeo. Imana aho werekeza ico gitekerezo. Mungu atakuelekeza kwa wazo hilo. Kandi kizazaza umusaruro ndakubwira. Na kitakuwa na matokeo ninakuambia. Ubibwira Imana, umwambie Mungu mbere yo kubibwira abantu, kabla ya kuambia wanadamu. Ikindi kandi kingine tena, ubibwira abantu, waambie watu umaze kubibwira Imana, na uendelee kumwambia Mungu. Buri hari abantu ntibazaberekwa, watu hawafunuliwe. Urashobora kugira idea, igitekerezo gisha mu buzima bwawe. Unaweza kuwa na wazo mpya katika maisha yako. Wamara ukakigenda nukirwaye ntugisharinge n'abantu. Halafu unatembea na wazo hilo unakosa kupatia watu wengine. Ngo abantu bazagisupportinga kandi batakizi, vugana n'abantu babwire vision yawe. Unafikiria watu watakusupport na hawajui wazo lako. Ongea na watu wajue mwelekeo. Niba warabibwiye Imana bazabisupportinga zanze. Ikiwa umemwelezea Mungu watakusupport iwezekanavyo. Umunsi apostle atekereza kino kintu. Siku mtume alifikiria jambo hili. Yamaze kugisengera, alimaliza kuombea, aravuga ngo reka mbibwira abantu. Akasema acha nielezee watu. Uno musi wano narabona umusaruro wo kubwira abantu. Siku ya leo atapata madhao ya kuambia watu. Nyuma yo kubwira Imana. Lakini nyuma ya kumwambia Mungu. Numara kumva igitekerezo gisha mu buzima bwawe. Ukimaliza kusikia wazo mpya katika maisha yako, uzabibwira Imana, umwambie Mungu. Numara ubibwira abantu, alafu waambie hata watu. Abantu bazagisupporting ubuzima bwawe buzata. Watu watakusupport na maisha yatakuwa sawa. Hari inkuru ndangirizaho. Kuna habari, historia nitamalizia. Iri muri Luka 15. Katika Luka 15. Ni igice cya 15 cyose. Luka 15. Inkuru iryoheye ubugingo. Ni habari ambayo ni nzuri katika nafsi. Harimo imigani 3. Kuna mithali 3 ana hadithi. Yesu yaciriye abafarisayo n'abanditsi. Ambayo Yesu aliambia mafarisayo na waandishi. Ababwira inkuru y'intama yazimiye. Akawaambia habari ya kondoo iliyopotea. Asiga izindi aja gushaka imwe. Akaacha zile zote akaenda kutafuta moja. Avugamwe inkuru kandi y'umudamu wataye ibice 10 by'ifeza. Akasema tena mwanamke aliyopoteza yari afite ibice 10 by'ifeza. 10 ya fedha. Aburamo kimwe. Akakosa moja. Maze ngo akongeza itabaza. Alafu akawasha taa. Ngo barakubura. Wakaweza kufagia. Aragishaka. Akatafuta. Akibonye. Alipopata. Akora ifete. Akafanya sherehe. Ku 11. Kwa 11. Akavuga abana babiri. Nasema watoto wawili. Umwe wabwiye se ngo nagize igitekerezo. Mmoja aliambia babaye nimekuwa na wazo. Ise ngo aramusupportinga. Na babaye akamsupport. Hari igihe dusoma zino nkuru tutuzumve neza. Kuna wakati tukisoma habari hizi na tunakosa kuelewa. None tukirukira kuri bari abana bikirara ntitumenye bano bandi ico basobanura. Na tunakosa kujua hawa watoto wanamaanisha nini. Igice byose bivuga kukuzimira. Yote inaongea kuhusu kupotea. Intama yarazimiye ivuye mu zindi. Kondoo ilipotea ikitoka kwa zingine. Igiceri cyazimiye kivuye mu bindi. Senti moja ilipotea ikitoka kwa nyingine. Yavuye kwa se anawe aragenda arazimira. Na mtoto aliyetoka kwa babaye akapotea naye. Zose bivuga kukuzimira. Yote inazungumza kuhusu kupotea. Zishaka kuvuga hejuru urukundo rw'Imana ubugishaka umwana w'umuntu. Inataka kuongea kuhusu upendo wa Mungu akitafuta mwanadamu. Iyo bivuga intama. Wakizungumza kondoo. Bivuga intama y'inyentege keya. Ni kumaanisha ni yenye udhaifu. Intama y'inyentege keya. Kondoo yenye udhaifu. Yavuye mu zindi. Ilitoka katika kondoo zingine. Itegereje uzayishaka. Ikingoja yule ataitafuta. Abona abantu tubana mu rusengero. Hao ni watu tunaishi kanisani. Bananirwa kubera ibyaha baguyemo. Wanashindwa kwa sababu ya dhambi walizoanguka ndani. Ariko twari dusanganywe mu rusengero. Lakini tulikuwa pamoja kanisani. Bari muri korari. Wako katika kwaya. Bari mu rusengero. Wako kanisani. Twabanaga mu basore. Tunaishi pamoja na vijana. Bagaterwa n'intege nkeya. Alafu wanavamiwa na udhaifu. Bakatuvamo.
Na wanatoka ndani mwetu. Bagereranywa n'intama. Wanafananishwa na kondoo. Yazimiye. Iliyopotea. Nyirayo aje kuyishaka. Alafu ikaenda kutafutwa. Bishaka kuvuga ko. Maana yake ni. Uwari we wese muri twebwe natuvamo. Yeyote akitoka ndani mwetu. Tuzabe dusize izindi tujya kumushaka nawe n'uwacu. Tuwaje zingine tuende kumutafuta naye ni wetu. Hakavuga none igiceri kimwe. Akasema na senti moja. Cyo ticho kwitakaza. Yes. Igiceri ticho kwitakaza. Hakiwezi kikajipoteza. Nukuvuga ngo kiba cyatakaye cyavuye mu bindi. Ni kumaanisha imepotea ikitoka kwa zingine. Ico giceri ticho kwishaka. Na pesa hiyo haiwezi kujitafuta. Ticho kwicura. Haiwezi kujileta. Nukuvuga ngo gitegereje uzagishaka. Kumaanisha inatarajia yule atafuta. Abo ni babandi batazi ubutumwa bwiza. Hao ni wale hawajui injili njema. Batazi ko bazimiye. Hawajui kwamba walipotea. Batakayiriya. Walipotea huko. Tibaze makuru yo kurimbuka. Hawana habari za kuangamia. Bategereje nsewe na ngo tubabwire ijambo ribagarura. Wanangoja mimi na wewe tuambie neno la Mungu. Ngo tubashakishe itoroshi ariyo jambo ry'Imana. Tuwatafute na neno la Mungu na ndiyo tochi. Ubwiza bw'Imana bumurikira ibitekerezo by'abagarura. Utukufu wa Mungu angazie fikira zao wamrudilie Mungu. None akaba nundi mwana w'ikirara. Na kuna mtoto wazimiye asa n'ufite ubushake. Alipotea kama alikuwa ni makusudi. Iwe asa n'ufite ubushake bwo kuzimira. Yeye ni kama alikuwa amekusudia kupotea. Ariko ngo yahereye mu gitekerezo. Lakini ngo yahereye mu gitekerezo. Alianzia kwa fikra. Ngo abwira ise. Akamwambia babaye. Ngo aramubwira. Akamwambia. Ngo natekereje ngumpereze ibintu nunguki. Nimefikiria unipe vitu ili nifaidike. Umwuka yarambwiye. Roho ameniambia. Ngo ise yashinga ico gitekerezo ngo kuko cyari cyiza. Baba yake alishukuru wazo hilo kwa sababu lilikuwa wazo zuri. Ikibazo cyabaye ni kimwe. Shida iliyotokea ni moja. Ngo nuko uyu mwana yagiye kure ya se. Ni kwamba mtoto huyu alienda mbali na babaye. Yaje kubidandariza hafi ya se yaba yarungutse. Angeweza kufanyia biashara karibu na babake. Ko yabijanye mu yindi nzira. Lakini kwa sababu ameenda njia nyingine. Ico cyatumyeyo barahomba. Ndio maana ameingia hasara. Izo dukorera imbere y'Imana turunguka. Yale tunafanyia mbele za Mungu tunafaida. Ariko tujana imbere kure y'Imana turahomba. Lakini yale tunapeleka mbali na Mungu tutakuingia kwa hasara. Ijambo rya mbere ngo iseri yizeye umwana. Jambo la kwanza baba yake alikuwa anamwamini mtoto. Kuko yizeye igitekerezo yaramuhaye. Kwa sababu alikuwa ameamini wazo lake aliyomupa. Ijambo rya kabiri ngo ise ikibazo cyabaye nuko yajanye ubutunzi kure ya se. Jambo lingine ni kwamba amebeba utajiri mbali na babaye. Ijambo rigira gatatu. Jambo la tatu. Ngo yajanywe n'igitekerezo ngo ariko yongeye kugarurwa n'ikindi gitekerezo. Alibebwa na wazo tena akarudi kwa wazo lingine. Hari igitekerezo abantu baza bakunda kugira kikabayobya iyo batagishize imbere y'Imana. Kuna wazo watu wanakuwa nalo linawapotosha wasipoweka mbele za Mungu. Ariko kandi iyo wongeye gutekereza igitekerezo cyo kugaruka ku Mana. Lakini tena ukifikiria wazo ya kurudi kwa Mungu. Inzira yo kugaruka ku Mana iracakinguye. Njia ya kurudi kwa Mungu bado ipo wazi. Ico gitekerezo nicho cyahinduye amateka y'ubuzima bwiwe. Fikra hiyo ndiyo iliweza kubadilisha maisha yake. Hari ikintu kiza kinezeza kuri uyu mwana. Kuna kitu kinanifurahisha kwa mtoto huyu. Ngo uyu mwana ntiyasezeye wari sebuja. Mtoto huyu hajamuaga bwana wake. Kandi kiza kinezeza. Na kinachonifurahisha nuko yavuyeyo ntiyazana ubutunzi yararagiye. Ni kwa sababu alikuja na hakuleta utajiri alikuwa nao. Ngereranywa n'abantu turi mu kwiyegereza ngo bakijijwe. Ni kufananisha na watu ambao tunakaribisha wengi wameokoka. Ariko bakatuzanira ingeso bakoragiriya bakazizana. Lakini wanatuletea tabia walikuwa wanafanya huko wanaleta. Ariko umwana yamasiga zose n'ingurube aza gutyo. Lakini mtoto huyu aliacha kila kitu akarudi bila. Batubwira ko baje. Wakamwambia amekuja. Hari abatubwira ko baje. Kuna watu wanatuambia kwamba mmekuja. Ariko bakazana ibindi bintu by'ingurube bihishe. Lakini wanaleta mambo mengine ambayo yamejificha. Bakaza bafroda kandi baratubwiye ngo barakijijwe. Na wanaanza kuunda maneno na wametuambia wameokoka. Bagakora ibindi bintu by'ijoro kandi baratubwiye ngo barakijijwe. Wengine wanatenda mambo ya usiku na wameokoka. Ariko uyu mwana yamaza gutya. Lakini mtoto huyu amekuja hivi. Habe n'umwambaro yazanye bawumwamburiye ku irembo. Hata vazi aliyoleta alitolewa kwa mwambaro mushasha. Akavaa vazi lingine bwana. Abo ni abantu bari mukuvayo bakazana ingeso. Hao ni watu wanatoka huku na wanakuja na tabia. Kandi bakazandurisha abandi bantu basanze mu nzu y'Imana. Na wanachafua wengine watu wamekuja kwa jina la Mungu. Ngo twiyambura izo zose. Lakini muda umefika ili tujivue hayo yote. Maze Imana itwambike undi mwambaro mushasha. Alafu Mungu atuvike vazi mpya. Hallelujah! Hallelujah!
uyu mwana ise yongeye kumwambika undi mwambaro. Mtoto huyu baba yake alimuvika vazi Na lingine. yasomye numva aranejeje. Nimesoma nikasikia amenifurahisha. Uziko uyu mwana yatangiye kubwira se uko yatekereje. Mtoto huyu alianza kuambia baba yake wazo lake. Ariko ise ntiyumvaga ngo ahubwo yariko avugana n'abagaragu gusa. Lakini baba yake hakusikia, ile alikuwa anaongea na watumishi. Ise ngo yariko avuga ati, umwana yariko avuga ati nyabu nashira mu bagaragu, undi ati ahubwo wa mwenda uri hehe na gwa rukweto ruri hehe. Alikuwa anasema niweke kwa watumishi, naye anaulizia vazi la kuvika. Uko niko Imana izakugira nugira igitekerezo cyo kuyigaruka. Hivyo Mungu atakufanya ukiwa na wazo la kurudi kwake. Niba ushaka ko Imana iguhindurira amateka uno munsi wa. Ikiwa unataka Mungu abadilishe historia yako siku ya leo. Masha gusigizo zose ubisigiriya. Amua kuacha hayo yote uyaache. Usugarukiye Imana uje wenyine. Umurudilie Mungu ukuje kwa peke yako. Izindi mpano n'ubundi bwiza. Mungu atakuvika vazi lingine na utukufu. Ngo mukuru we yarashatse ngo kubaza gusa. Mkubwa yake alijaribu kuuliza. Ise ngo abwira umwana ngo wewe uguma mu birori nje kumvisa mukuru wawe mubwire ko bikwiye ko. Akamwambia wewe baki kwa sherehe, niende kumuelezea mkubwa yako kwamba inastahili. Umuka arambwiye ngo nugarukira Imana. Roho ameniambia ukimrudilia Mungu ngo si wowe uzemeza abandi ngo iyo izabaganiriza babwire ko wahindutse. Si wewe utakubalisha watu wengine, ila Mungu atawaongelesha na watakubali. Hari umuntu wotekereza kugarukira Imana uno munsi wa none. Kuna yule anaweza kufikiria kumrudilia Mungu siku ya leo. Imana ihindura ubuzima bwiwe. Ili Mungu abadilishe maisha yake. Muri arutwa hatumwe tuba dutoya. Kuna dhambi zile tunaziita ni ndogo. Ariko tukaguhagarikira hagati y'umudege ukuzanira ubuzima. Lakini zinafunga baraka zako, inaanza kuletea. Uno munsi wa none wo kwirega ko kantu. Siku ya leo ukitubu jambo hilo ndogo, uzareka Imana izaguhindurira amateka. Mungu atakubadilishia historia. Ugize iminsi wenda usenga. Labda una siku nyingi ukiomba. Ariko Imana ikakubwira ngo ureka kano kantu ureka kano kantu. Lakini Mungu akakwambia acha jambo hili, acha jambo. Ndaguhamiriza icyo ni igitekerezo gisha. Hilo ni wazo mpya. Kimeze nk'imbuto mu ntoki zawe. Kama mbegu mikononi mwako. Ukikurikirwa kurikira ko kajwi. Ukiweza kufuatilia sauti hiyo, ubuzima bwawe buzahinduka. Maisha yako yatabadilika. Reka senga Imana. Acha nimuombe Mungu. Nimba hari umuntu uriko wumva ko ashaka ko Imana imuhindurira amateka. Ikiwa kuna yule anajihisi kwamba Mungu anaweza kumubadilishia historia. Cyane ngo abasha kumva ijwi riganira umutima wiwe rimuganisha ku butsinzi. Ili aweze kusikia sauti ambayo inazungumza na moyo wake ili afikie ushindi. Na haguruke dusenga Imana. Anaweza kusimama tumuombe Mungu. Imana iduhereze ibitekerezo bivuguruye. Mungu akupe fikira nzuri. Bitwegereza ubutsinzi n'ubushobozi bw'Imana. Ambazo zitatusukuma kwa ushindi wetu. Tagitekerezo gisha nta buzima bushanda bahamiriza. Bila wazo mpya hakuna maisha mapya. Iyo hatarazi igitekerezo gisha ubuzima buzaguma bube bwa bundi busa. Kama hujakuwa na wazo mpya maisha yataendelea kuwa yale yale. Ngore ikakubwira igitekerezo gisha. Lakini Mungu akikupa wazo mpya, niliguhaye amahirwe yo guhindura ubuzima bwawe. Tayari amekupa bahati ya kubadilisha historia yako. Ariko bizakunda nuwumvira icyo gitekerezo. Lakini itakubali ukisikiliza wazo hilo. Sinzi icyo utekereza. Sijui unafikiria nini. Ariko uganire n'umutima wawe. Lakini zungumuza na moyo wako. Hanyuma dusenga Imana. Alafu tumuombe Mungu. Mana turagushimira ku bwoko bwawe. Baba tunakushukuru kwa taifa lako. Turagushimira ko uganiriye imitima yabo. Tunakushukuru kwa kuzungumza na mioyo yao. Ukabumvisa icyo ushaka muri bo Mana. Na kuwasikiliza kile unataka. Reka icyo waganiriye nabo. Zungumuze nao. Reka icyo waganiriye nabo. Acha kile umezungumza nao. Kiremere mu mitima yabo. Kiwe kizito cha dhamana. Kibabuza amahoro. Wakose amani. Bacumvire. Waweze kukitii. Bakikubwire. Wakuambia Mungu. Bakibwira abandi. Wakiambia watu wengine. Maze ubishize mu nzira ibatunganye. Alafu waingize katika njia yao. Ibashitsa mu mahirwe y'ubuzima bwabo Mana. Badilishe maisha yao Mungu. Nimba hari nunduri hano. Ikiwa kuna yule mwingine ushobora kuba yarazimiye. Anaweza kuwa amepotea. Uno munsi wa none akumva ko ashaka kugarukira umubyeyi. Kama yule amerudilia mzazi. Mwakire. Unaweza kumpokea. Mwakire ma. Unaweza kumpokea. Ukize umutima n'ubugingo bwiwe. Uponye moyo na nafsi. Kandi uhindura amateka y'ubuzima bwiwe. Ubadilishe historia ya maisha yake. Imana ibahereze umugisha mwese. Mungu awabariki nyote. Murakoze cyane. Asante sana.